Oke, sudah siap? Sudah bisa kita mulai? Insyaallah. Insyaallah. Oke, tarik napas dulu. Oke. Baik, langsung dipandu oleh Dewan Juri kita. Dipersilakan, Pak Ustadz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فجعله غثاء أحوى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا Soal kedua, فأما من أعطى واتقى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إنه فسنيسره لليسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وجعلنا سراجا وهاجا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء سجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنة ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا
Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, semangat sekali ya Ibu ya. Gimana perasaannya? Alhamdulillah lega. Lega sekali ya. Sudah bisa senyum dengan lebar gitu ya. Gimana, penasaran? Gimana komentar dari kedua dewan juri kita? Kita langsung dengarkan saja ya. Yang pertama dari Ustadz Yunimaha, dipersilakan Pak Ustadz. Ya baik, alhamdulillah lancar ya, seperti sebelum-sebelumnya, cuma bel satu kali ya. Kemudian iramanya pun bagus ya. Namun ada yang perlu diperbaiki bacaannya, di antaranya ro tipis, ro mati sebelumnya baris bawah, huruf sebelum ro itu baris bawah maka tipis. Fadzakir jangan terlalu banyak getaran. Fadzakir tidak boleh ada R-nya, tipis dia. Kemudian ada huruf tadi tidak panjang, dipanjang. Qad aflaha, tadi H-nya itu dipanjangkan. Kemudian ada yang di kalimat bal tu'sirunal hayatat, haya itu 2 harakat, tadi agak lebih dari 2 harakat ya. Kemudian ada ro tidak tebal, ro mati sebelumnya baris patah. Kalau tadi fadzakir ro tipis, ini baris patah tebal. Fa'anzartukum, agak bulat mulut itu. Fa'anzartukum, jangan dibaca fa'anzartukum, terlalu tipis. Fa'anzartukum, berikan haknya tebal. Sama seperti misalnya wal arda, jangan dibaca wal arda. Fa'anzartukum, jangan dibaca fa'anzartukum. Saya kira itu diperbaiki nanti. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih kembali Pak Ustadz untuk koreksinya. Dan selanjutnya kita dengarkan komentar dari Ibu Rosdaniwati AMA. Dipersilahkan Ibu. Ya, terima kasih. Ya, hafalan lancar ya. Ya. Di sini kayak ayat kedua ini ya. Sanuqri'uka fala tansa. Kalau berhenti dia 2 harakat, ya kan? Tapi tadi lanjut. Kalau lanjut karena berjumpa dengan alif, dia berubah menjadi mad jaiz, ya kan? Tadi kurang panjangnya. Fala tansa. Seharusnya kayak gitu ya. Tambah panjangnya. Kemudian ini pengucapan huruf ta itu kok enggak melebar ya? Mana makhrajnya itu? Ta. Ta itu makhrajnya kan di ujung gigi sebelum dapat apa? Gigi seri. Di pangkal seri, gigi seri. Ya kan? Ta. Kalau enggak di situ makhrajnya, dia berubah kemana-mana dia. Ya kan? Kemudian huruf kho. Kho itu huruf tenggorokan ya kan? Tenggorokan itu kan hurufnya ada bagi 3, pangkal, tengah, ujung. Kalau kho itu di ujung, ya kan? Tadi enggak dapat kho-nya. Tadi kho terucap. Nampaknya itu aja yang bisa saya koreksi. Pulang ke rumah nanti perbaiki lagi ya. Ya, sebentar udah Bu Naya. Iya, terima kasih Ibu untuk komentarnya. Gimana Ibu perasaannya? Alhamdulillah lega. Alhamdulillah lega ya. Jadi tambah ilmu baru gitu ya. Oke, baik. Terima kasih untuk Ibu sudah berpartisipasi mengikuti lomba surah pendek kali ini.